Alego dutua ni wangeni obero tich pagamente me doro lwenye kumchan. Donga mende tiario, tiga mende madit mati Kampala ni ma la wiye ena ye Museveni. Kidonga mende man mete der, ma wano yero gibene makiluoni local government. Donc kipotwa Premier Roma Bedka mwenye wiwa tutwal Roma kakot tika fudi miero kay penye kong ni kote chako fudi akikwene pede nere diak chide chako wachini awinya diak ko kote chako fudi kikwene pien intika waini arono kama romo tuwa yeni ni and an America wachaki waini kot matika fudi wani ubedu kot mani ni Utua party mati gamente eni makiluoni NRM tiki manifesto bi enta mero wajini manifesto ma choli mero kwando gunyang era ye winye ma obedi juba me joko lweny alego lutela me local government oweng RDCs wawun jomoti media owe dan nge cheke magamente utimo pien geno time juba ni obero ni president Museveni ochero chi waini kari kony po kero chien en wangi kero chien bene kai kero chien ebe neno ni Jimmy Wang ma ene cheke ni ebe kero ye chien nyero time Juba Peace Agreement ena ye manifesto madit pa Acholi ma wero kikati ki program makiluoni PRDP Peace Recovery and Development Plan for Northern Uganda we kuju dugi kumerika wapenye ni kujongtie wanjo kero wawachi ni recharge yo lane edo kuj food peba tieni pero waji tiki kuj mano tieno pe chamo lo tieno pe tika kwan jui anbena logo kuna chwa lok mai waji ni university mero be di gwang cha di kalwa edo wando no nyo akili tieno pa ji wando ba yen kile tieno pa ji wana yo yabu gate we kile tieno pa ji odonyi gang kwan wana yo buri koyo kalo tieno pa ji tika kwan pieno wana gakan watia gwako gang kwan Pimeno kongwa niang kongi gamende tiki banyawa wano waju ni mukwo miero ke duok enu ni kikere ye ching pe diang ke kenba dua winyo ni diang acholi ento miero ke nen ni diang beru tie ginu weko dan tika charo ngom pien dano neno we ngom tino ne kare mu kara ngej ono die dua ta be di me lo ba choli kan be ka char ngom ono dano charo diang romo nywal eno ngom ka charo dong pe dugo chero dong matwara primero wa mero restocking ngom makwo lo ban me cattle compensation ni eno ni pat pien tipi jomauno gitigi biai mabene telefutie ka listen ni diada tienne bene dong beri waini kono kipogo wanchone obedini pere tek madalo tua ni kawa medene ko malme Uganda tutwala Acholi ile malo wajenge kom winye ma obedi juba dong enoni pobe time la boy chiek magamente miero keri akok bol lutien wa mauti parliament lokida waju bodwu ka choke mapol miero wa bet ki chiek makiluoni War Victims Compensation Act atamu widano po karma wanu chere parliament mafudu watieno onoti gino moni kiluoni presidential pardon kai lui kilum
Ti president kao ye. Ti timion. Wan wajini enuni peraj eto wan mero check mageloni amnesty. Owe awa ye leke kero Amnesty Act. Dong Lokman ni kono Acholi War Debt Claimants Association. Rongo mere konyo dano. Eto menu beru chalo ginchaka. Lutua ginchaka pe moko deo. Wamiro War Victims Compensation Act. Po bebe. Ni kamente chwa. Eto one my local government. One near one nanny. Gini any bear on any kumwa. Primero, wamira evaluation. When you need to serve man when take a binucha. Karamana Bay one come district, Guru. No no serve tie. Abina no program mogo de ye giri kono got rearing. Pig rearing, kono beekeeping, kono youth welders. Signpost do anta eto joma mier kucho program pilukin gang. Giwajo kilukin gang ni wabe choy program mi budget $1 para bich eto unube no $1 para ke kanba abich dong pedo tam kamu bechere ye. Karmatika kwana mamalo makiluni masters. Akweru tiendoke nuni achoyo ibuka makiluni elite capture. Tiendoke ni joma wangi tuolo. Dokitika tero joma wangu to doki bolu givu. Ni lukora tini fukwa ivu. Meno kwa luoni elite capture. Jomu kwano joma nyang. Maadoko chairman atugi chako kwero program eno nokeluoni vulnerable sub projects. Okay. Awai lokmani ko beekeeping ko god rearing akwero. Awai ni dano yo gudi, dano yo wipem, dano yo otkwan, dano yo oripa dakta, dano yo jim kikwera ye kongba. Dano notiga yobo project mogo ikam. Okay. Anma logo ni gamendo chwalo dano me kwedu loko maba. Ni anpingo atika doyo wichene pagamende. Pia nano waini icheka tujutangi kiyobo odiat. Kari kama dano pe ye. Pia wano tiki ni ye ni lwenyo betum dano dogang. La chinja minister Grace Freedom kwe yuchinyo wadi kachoke money. Ni we came to investigate no but more. We thought he was diverting government money. But we discovered that he was... What Karameti won come? Yes. Okay. Primero... Wabichero kwa kwa na mewa mchao President General? Niyo wangu betek. Okay. Pia nchene mabinu ni binu kinyingwa. Wakongwa donye kwa na mewa mchao machek la winyi radio?